Dengarlah kisah khabaran zaman masa kerajaan Nabi mulia, masa kerajaan Nabi Sulaiman yang berhukum berbangsi dunia. Masa kerajaan Nabi Sulaiman yang berhukum berbangsi dunia. Dibasi urang Nabi Jamaen keadaan sedang serta Nabi doa kursi akhir bakun libasi kemata. Nabi doa kursi akhir bakun libasi kemata. Oh bangsa rekro bangsa boh tempat musyawarah kena raja. Nabi tanya baman cici syarikat menunggu raja. Nabi tanya baman cici syarikat menunggu raja. Suor kojam potulanku ampun nyon pasigam menunggu ke raja. Suka pasigam lon rupa cidata lagi kehebat membule mata. Suka pasigam lon rupa cidata lagi kehebat membule mata. Mata jibula dan babah berkuit lepah bersabit sigam kerajaan Nabi Sulaiman. Kesehat bekim duji cimalain surah memurah tiba di seorang burung ketotok menghanjur jambu balon kerajaan sebab balonnya letak biasa lepet jangan perang oh malam julah. Cuma disuruh burung ketotok menghanjur jambu balon kerajaan sebab balonnya letak biasa lunu pecanan perang malam julah. Sebab balonnya letak biasa lunu pecanan perang malam julah. Tuma disuruh toto beragong hana sosok laki keraja sedangkan dilun bukti yang busuk hana si urong laki keraja. Tuma disuruh toto beragong hana sosok laki keraja sedangkan dilun bukti yang busuk hana si urong laki keraja. Dicicip lagi grup lambung dicicip burung surah menura beri jubale surah di sempit cicip berling di sama-sama beri jubale surah di sempit cicip berling di sama-sama. Malagi tadi apa jampo kedut kesuko melek mata kemadi dale oleh kediri si raja wali tabur kerajaan. Malagi tadi apa jampo kedut kesuko melek
mata kembali damai oleh kediri si Raja Wali tabur kerajaan. Kelempute oleh jika ke polisi di Mirapati jika ke Wedana Jempala sumbang ke si kampung Cicim merah harum buru si kula Jempala sumbang ke si kampung Cicim merah harum buru si kula Di cincim tula tidak kebenarangan Cicim rajangan Gelombang lima di cicim ruk-ruk Tabung mabidan sebab di gomnyan Jengkuwa kuat di cicim tula Tidak kebenarangan Cicim rajangan Gelombang lima di cicim ruk-ruk Tabung mabidan sebab di gomnyan Jengkuwa-kuat Dengar kisah kabaran zaman Masa kerajaan Nabi mulia Masa kerajaan Nabi Sulaiman Yang menghukum mansi kemenanya Masa kerajaan Nabi Sulaiman Yang menghukum mansi kemenanya Soal pojam tuan ku ampun dan jompan sigam lene raja sebab sigam lupa cidatat lagi kan hebat memulai mata sebab sigam lupa cidatat lagi kan hebat memulai mata Tadi bulan babah berkuit Lepas bersabin sigam kerajaan Nabi Sulaiman Tersehat tekin Duci cemelain Surah berkurang Tadi bulan babah berkuit Lepas bersabin sigam kerajaan Nabi Sulaiman Tersehat tekin Duci cemelain Surah berkurang Kembali suara burung ketuk-tuk Berhadir campur balon ke raja Sebab balon tak biasa Lengkah janang perang malam jurah Sebab balon tak biasa Lengkah janang perang malam jurah Kembali seontak berago Namun sosona ke raja sedangkan di lor Kupi yang busuk Hana si uro Lake kerajaan Kembali seontak berago Namun sosona ke raja sedangkan di lor Kupi yang busuk Hana si uro Lake kerajaan Jempala di rongkong lambung Dicicip burung surah berburah Beri jumbale surah di samping Cicip perling di sarah-sarah Beri jumbale surah di samping Cicip perling di sarah-sarah Kita tadi apa jambok Tubuh supuk Memblek mata kembali damai Oleh kediri si Raja Wali Tabur kerajaan Malah kita tadi apa jambok Tubuh supuk Memblek mata kembali damai Oleh kediri si Raja Wali Tabur
kerajaan jemput oleh direktur polisi dirapati direktur wedara jembala subang ke Singapura di jembera harum guru sikular jembala subang ke Singapura di jembera harum guru sikular di cincin tula di dekat penerangan di jemerajangan ke bopang lima di kicem bro tabung kabilan sebab digoknya ketua puah di cincin tula di dekat penerangan di jemerajangan ke bopang lima di kicem bro tabung kabilan sebab digoknya ketua puah dengar kisah sabaran zaman masa kerajaan Nabi mulia masa kerajaan Nabi Sulaiman yang berhukuman bersih dunia masa kerajaan Nabi Sulaiman yang berhukum